Aprangsi kadagoi pan samay kadom pajir lo bangso topic bang kya sabo controversial hoje athe dhorom alam si le dampo Lapenke tribal unity alam samay leji komarsi tribal status long ji ma komarsi tribal status long le ma hala so puthak samay tum le dam ji Lapenke si alam ke the na alam ke la son lo jong si tribal atum ka break adhorom mate itum ningje dam dakna Christian Lapenke Islam Muslim adhorom dun jilo pulutang te ST status che toklong le det pama kopi posi litum che thanam na kokla sola kathe non he jong nang litum samay thekpon nong po Karbi ang long bet samay ke dam otum do Lapenke all India 500 pharo phoan pregjam tribal akhai tum hadak chi pangrum si alang tum program pado panlo mission no tribal unity ki pathe ajoini si alang tum chingrum theksi lan su se tribal tum koson si ning si pet ke do thekji ma labang so kachingwai chingsai ke do pon thek pon sitame alamba ke ka break do thula hada kachikeng nam de chat alama tum thek dam long ji kachikeng nam de chat alama gala son lo alang li tum ki demand pon bangke ST tum sitame ST ke do tang tum same tribal tum same jong si Christian kate Muslim kap kalite ka preka dhorom jong si dun lo pulutang te ST status alang tum han ke thanang ji polo remove nang ji polo laso busi tum Chethan amang kok po constitution alam sitame itum ang ton pen tum Chethan pon clear nang sitame tum question kecheng pen ilitum charge phit nang nari tum chini thai ji jong si inut a tribal Hindu jong si dunjuilo plotang te thang alam ave ST than the alang itum phan stamina ke Christian dunjui plotang te Muslim dunjuilo plotang te leke ST bang Ingthan peji lalo plotang te irtum stame charge pon me irtum det Karbi tum de la pukalilo kaprek tribal asotum anstame alang litum ta amethang adhorom doji ante Hindu jong se alang tum deng dun rong Hindu anam panjong se adom rong plotang te alang tum pan stame ST status Ingthan thedet pama lalo lo si tum kachini nang ji bai constitution long ateng ben plotang te ST status ki pike lage dhorom amen pen kali religion kelang pen si nang li tum ke ST lo pole ki pikali lagi si tribe de aprang itum ancestral hakopen ilitum same pregjam culture do tradition do pig idi islamic ki do dress do lahaya joine mate do thulang ilitum backward develop that education hin same kaching thurun de khai plutang te ilitum han ST nang people reservation de ajar job long pun ajar sonong pusame extra reservation ilitum ke long pan lo sidame non bangke ilitum ke thek dam long bangke dhorom si paluchok jong si kaprega dhorom dun lo plotang te mate Christian Lapenke Muslim dun lo plotang te ST status ke long lilo lason si alang tumbang ke kadiman bano nasi komatum si diman lo kopi por si Delhi long lan armu ke chepang room lo lahalam samil thanama abrang sil tum chini dam snang la Janjati Sanskriti Samagam kopi lo Janjati plotang te leke si tribal community to masi pupono tribal popano Lapenke Sanskriti plotang te leke culture di nal tum same chini po lake Lapenke Samagam plotang te hadak ke chepang room mate gathering asi thek pen bangke jong si direct translate plotang te a tribal cultural gathering bangso program ki pathik pon bangke la son lo kadoga we tribal tum an same unity united liben ke do thekji phan ning si wet ben ke do thekji pan la be ko son si kadoga we atum same amethang a culture kaching hon thekji mal hai si chingwai pon pola ben ka dak pregjam state ponona district pen ponona da kaching room atum an same methang a culture na ne akikan dance same paklang pon pola ben ke kilun lai stame dolo ada celebration dolo lasi kadogowe ilitum langdam pri lo plotang te me piklo bangso program ke ilitum kadogowe stame kerab dun kachitu dun kenang solo sitame lachot kali delo alang itum bang halaso program hut stame kaningje pon mate kadiman pon bangke delisting kopila Christian dun joy mate Muslim dun joy atumangke alang itum han bangke ST pen amening thanang po alang ito mangke remove nang po laban si delisting po pula lahan lo si main ke chok che da mangke lapinak lo kado kabe ke mission lo sitame delisting
labang so apu tax tame alang itu mangke demand pon delo la so aron bangke selam nang ji pukok lo nani to mata tha Christian Muslim dun loblo tangte ST pen Ingthan nang ji pulo ante Hindu dun jui loblo tangte koson lo jong si equal nang ji pulo tangte alang itom Hindu le dunon Christian le dunon Muslim le dunon alang to pan ST bang Ingthan labang po sitame non mai kali Hindu ki dun jui bang thangte ili Karbi tumke pangbar dam nang ili tumke aron barim lo mate hong hari lo itu mangjong si Hindu dun lo plotang te hala bang thang tu the setame hapuna Christian Muslim dun lo plotang te ST Ingthan nang ji puselang itu mangke demand pon lo ST kopia son lo bang ili tumke Chethan jok plot lo idam kado ka bi same chini lo itum jong si ST lo plotang te STH panon ajat panon ST lo plotang te ili tum man same reservation same do po job hinar same wareng awar sahi nat same la chota kalilang nane kacharli hinat same education hinat same iri tum reservation do po la bagel to methang a leader same do po iri tum political representation hala same iri tum do po lai ka dogo ibange choklo same kenang sot nai important nai bange dhorom si iri tum phan lake ST lo lake ST kalipu iri tum phan ke thak unji lo dhorom bange kali la bang so alam jong si iri tum chining tung polo tangte Article 342 Indian Constitution on itum kelang damang jikenang so hada ke tok damang ke tribes lapenke tribal communities aputhak sikitok dam do jongsi ST nangji bulotang te particularly labang so dhrom kroibek nangji bu ke hada ke tok no hoxta me awe adhorom mang lason nangji adhorom mahala son nangji pul hai ke tok dam awe nani tum samay lang ponik tha ST status ke la ke tribe sikelang lo jongsi tribe lo bulotang te ST long lo pelotang te kopia kam sidak dhorom le kelang na helang inu damunit ke tribal lo poili tum koson si ke jong dam unji lo koson si ke jong dam un lo hala samir tum kenang sot dhorom kelang ben selang pan tribal pugi puma mate alang li alama ki kelang pen lo mate hal ancestral alang tum aklan lai kelang ben selang tum pan tribal pugi puma mate tradition kelang pen lo lahalo mainly ke dhorom kelang ben CST ki pima matela kaprek a culture punon tradition punon a language punon ancestral punon yetum pangbar nam denang aili tum Christian dun jipo Hindu dun jipo Muslim dun jipo laben ke kaprek dhorom dun jipo dun ju hisame ili tum mangke hala ancestral itum ancestral ke hala tum mathilang laben ili tum a language ili tum elams tame non copy ma kaning je hala si chedo thot hila mate ili tum ikur same cheprek dak jima hala same cheprek pre la sobol si controversy bu ne likaning je damangala sonlo bangso topic ke chejong dame me chipu dame me controversy same tum che thanang sot athe ili tum same kachini nang ji kenang sot non magel tum methang jong si cheberong lo plutang te lake alang lige lake Christian pina posla tumagi ST bening thanang pu jong si ning je rong plutang te lake dakil tumang bons me kiche pakeng nahi lang bang ke dola Janjati Sanskriti Samagam alang litum bang halabang soani copy policy delisting ke hangla copy policy ST tum jong si kaprega dhrom dun oplotang te remove nang ji mate alang litum phaning thanang ji pulo alang tum a point of view alang tum kematha dam copy lo alang kematha dam ngala son no jong si inura muni ST pusita me alang tum jong si dhrom che lalo plotang te a prang pen kardom kardi aronatang punon culture punon tradition punon alang itu bangke che olap titi pulo asila ke kiche pawir lo pusi pulo laso polsi alang itu manke ST pen nging thanang po laben ke Christian punon Muslim punon ake dak adhorom kali lason lakado ko ibang chonglo sitame thetana kuichet mange jong si inud a tribal Hindu dun jibangke thang thu the de alang itu manke ST than the Ingthanang ji pupe alang itu mangke aron mai patik pon pelang stame alang itu kidiman aputhak siri to mai ka Chethan lo hala mangke thangla we sitame Christian ben Muslim kidun mangke a problem do tribal activists atum copy lakining jege a tribal person remains tribal no matter what religion they follow ajara dhorom le dun stame inu tribal amonike tribal sidopo Atedi ilituma family puna netum ancestry puna community puna clan language history labing a social identity labing ilituma bloodline ilitum konat men sike wang lojong si lang namlo pulutang te lage ilitum tribal
Aru pun sih tuh kaciman kewang lo pelutang deh lagi tribal sih donang po. Lason kaning je tuh semi dopik lo. Lahai kado kowe lagi alang itu pensi demand chon lo aron mang kya aron awede sih non same aka prek a religion aka prek a dhorom. Idom Croix tame Christian nonjui tame idom STC do. Labang ke wiru ne adhe constitution nong jong si idom langnam lo pelutang te hadak sitame religion dhorom ke lang pensi ST ta ki pikali hadak ke lang ke tribe labang ke kopia community ma la sikelang. Ante koson si alam durud lo pelutang te thang ta kali lo lage politics ke patu I politician dom asai non bangso a group sitame non la so ke pangrum sitame dake kachiju dun bangke RSS atum same kachiju doko labe nani tum same chini lo RSS tuma bidi kanglim bangko pipi ne bangke nani tum chini deta haji stame alang litum pencil lahai kado kawe a system bangke thanpon lablo ko pi koson siklem nangji ma non ke bangso alam batha ke paklang ke mesen lo tribal unity bonsalang tum che pangrum lo methang culture hadak che paklang nampo alam alun ke kana just me paklang nampo setame halaso ani ting IC alang tum ke delisting nangji polo komat tum si lahai kate warlo politician atum laben ke RSS atum setame eri tumbang matha pame me pen chini dun pame me pen hadak RDP dun red polo tangte halasi ka phere me miang thek do koklo da Karbi ang long chot lapkoli all India sitame Karbi tumas same hada ke kidun tum dolo alang tum chini pen tong du ne chini ne tong ke du ne hala mai chini ne dolo same kopi pos hada ka chingrum lo hala bangke etum ka chini nang ji ke kenang sot jong si lason dum ma sapo dun rong lo blotang de lage Karbi ang bong same ke thak ji phanang ring do piglo nang te Christian pina Christian aga Karbi pidang nang tum ke lage duplicate akar bilo puli podakta nang tumke dake ST kali nang tum akar bi ST kali athe nang tumke Christian pinak popo laso posi de tum matha pame si ajar system claim nang ji nili ke matha lamlo nani tum kopitong matha ni sitame kaphere me me pen tum aprang si pen tum che pajo ong mi ong laben ke Karbia khai ko son si ka je kak phun phede jima ko son si sibet pen ke do thek jima halabang si tum ke matha nang ji lai tum dharma men pen tum alam che paung dun ret copy seli do ji nai tum matha thai ji RSS kali pusame tum dak the times of India long si thek ponong tan lo the event titled Janjati Sanskriti Samagam was organized by RSS affiliated Janjati Suraksha Manch and allied groups. Alang to ke pangrum pen RSS atum seme dagdolo alam je pangrum pet si bangso a program ke alang tum padopon lo alang to padopon ma ke lai nud tribal icon do pu Birsa Munda pu 150 years ke chok anniversary hala susi bangso program same thik pon lo dak the times of India long lang non lakhs of tribals gather at Red Fort to demand removal of converted Muslims Christians from ST list pen Ingthan po remove dang po polo la Muslim don joy mate Christian don joy tum phan mangke nasina to mata tha mission ma hino dagma Lapenke na tum comment speak tha the Tribune long same langam tha dakta tum thekmolong ji over 1.5 lakh tribals from across India demand delisting of converts at Janjati Sanskriti Samagam in Delhi dak same na tum thekmolong lo ilong wet la pule ke to kali preja man news song same tok pono hala sorry Amit Shah same chitong non lola benga Amit Shah kaning jeda mal sonot UCC same implement bom lo long penalong la so aja kong mangke palu dun e busi pu pono dak organizer po news long jong silang lo protang te thek damong ji Janjati Sanskriti Samagam no need to fear UCC Amit Shah reassures tribals UCC arone wang stami tribal tuman mangke apply hala mangke lage UCC alam lo UCC alam no halak bangke sitame non by tum dag RDP nangji bangke delisting aputhaklo labengke jongsi hok hakla son cheman de lo plotang de di dhorom amen ben si ST status PJMA PP mahala langrong lo plotang de kasik sak do pigji lapengke tumang mo seme chethak phun ji korte angmong seme chethak dak po to e don with him di nili lapengke nili korte nili bang sitame kram salo hala nili korte bang same kram salo Lapenke ipai pusami isivelo ancestral prang itum konat men sikewang ma halai kadok bisami isivelo sabeni libai Christian dun joine hala bange dun de joine dak same kache thak dukok po pulutang de kosono
हे मिसी के थाक पुलो तांग दे तुम कादो कवे कार्बी खाई तुम आंसर में थाक दप लाके क्रिश्चियन लाके होंगारी पो दांगमोल आंसु सी मोनी तुमंग बोंग खाई सियांग बोंग समय चार बोली पो कस लाइ के थाक ताब्रत के लगे नंग के पास चार बुजिया विधिलो इसी बेरा खाई भान नंग पा चार बुजिया विधिलो लासी जोंग सी के चार वो खाई सियांग बोंग चार विंग तुम टेबल तांग हालाय बांगे पाती थे देना जी लाबंग इली तुम के खाई सो कौन सी इली तो पॉपुलेशन दोलो नॉन समय पॉपुलेशन आवे पिन पुना के बैंगडम सी पॉपुलेशन समय नंग बात बमनो सबे नॉन पु धरम आमेन पे सियांको बांग नंग थाक हिलांग पुलो तांग ते मिस्य नंग थेक जी मा हल समय इली तुम के माथा नंग जी के नंग सॉट नाली तुम कपिलो के माथा नाली तुम कमेंट स्पीक था इली तुम धरम केलांग बन सी इली तुम एसटी लाइव समय के थाक नंग जी मा समय नानी तुम इसी रेस्पेक्टफुली पहले नानी तुम कमेंट समय पिदो नॉन ये तुम दा का चारबो साइनांग इली तुम चिपुतो नंग पुफान काली इसी एजुकेशन मतलब इसी के चार्ली इदाम फने इली तुम समय चिंकी चथा नंग दा के चारबो जी आ प्लेटफॉर्म ता काली लबेंगे नीली कमाने फान की पु सीट कमाने अधरोम फान की पु दुन तो नीली किन्निंग हैंग हे लासो पोसे नाली तुम समय रेस्पेक्टफुली पहले नाली तुम समय कमेंट्स पिदो नॉन नाली तुम कचिनी कॉपी मा लबे कॉपी सी कामे सेंजिमा आते दी अधिक तो मांगे दाकी हिनी दोकok lo मुनि तुम के माथा मांगे इसीवेट कली अनिंग के अधिक तो मांग माथा लो दी धरम हन लांग नंगनी पुसी के माथा तुम समय दोलो अधिक तो मांगे धरम हन लांग नंगजी पु के माथा तुम समय दोलो कली दो तेंगते विल्डेड पु के माथा तुम समय दोलो लसलांग नाम एलो प्लोता ने पुपु स्टामे राइट पॉइंट नंग नाक नंग नुके दोजी लापेंगे पुपु समय चोक छि दोकok नंग नाक ताहाइजी सितामे इली तो मांगे इसी एजुकेशन मतलब इसी काचारली के लोग जी पांसे इली तो बांग सो वीडियो लोग बाके चिंके चथारंग जी इली तो आइन सिस्टर्स सितामी इसी वेलो इली तुम को नाट में सीवांग महाराष्ट्र में इसी वेलो लाभ के इली तुम रोंग इसी वेलो इली तुम ता कार्बी लो रोंग समय इसी वेलो कोडिटे लो समय धर्म आमेन पे जो इली तुम मनांग थाक पे लो प्रतांगते मिसेन जी मा बांग सो पुठाक समय ना तुम कमेंट स्पीक था नीली जुंग ओपिनियन मांगे लसन लो बांसो डिलिस्टिंग मांगे नीली जुंग मांगे छेदोन उन्दे अथे इसी वेरा खाइलो पुलो तांगते अजरा धरम ने रिम्स तमे इलतम एंसेस्टर इतम कोनार में सिवांग महालगे सिवेट लाम समी सिवेट इकुर समी सिवेट ए ब्लड लाइन इलतम ईवी हला के चेंग को पेन कोनार में सिकेवांग महालसो आवी समे इलतम के सिवेट लासो पोसे नीलिहिन पेन मांगे डिलिस्टिंग मांगे छेदोन उन्दे लगे लाबे के कॉन्स्टिट्यूशन लोंस तमे तोक डागलो धरम केलांग पेन ले एसटी की पी काली हाला बांग इलतम चिनी पामेलो सितामे हागलो इली तुम काडम काडी बांग चिप्रेक डाक था जे मने जोंग सी इली तुम काप्रे का धरम जुन रोंग लो पुरो तांगते सितामे काडम काडी सिके प्रेक चोजी कादो कावे के सिवे नॉन सितामे इसिवे सिले तुम थेक दाम लोंग जी लाबेंगे कोना ने जोंग सी के केक डांग दोलांग पुरो तांगते हाला बांग इली तुम चे पाकेंग सेरोपन बम समे हेंगनो ने सितामे इली तुम पेन पे सी थुरपन जोक्सी कार्बी तुम फान सितामे क्रिश्चियन के तुम फान माके एस्टिंग थानांग जी पुबांगे लाके चौक छेला बांगे अजल चेथान सितामे नॉन माके लासन आदिमान माके इली तुम लोग माके आवेला आसाम लोग के आवेला लबेन के लपुनहट इली तुम डिस्ट्रिक्ट लोग जोंग सिलांग लो पुतांगते हाला बांगे थेगलोंग ले लाके आवेला लासुबुसी इली तुम बांगे कचिंग हॉन्सी एक थेलांग मा पुसिनी लिगे माथा थुलो सितामे नॉन इली तुम अंगटान नॉन बांगसो प्रोग्राम फान जोंग सिलांग नामलो पुतांगते आलांग तुम आदिमान माके हाला पिनाकलो लबेन हदा काची तोदुन बांगे इली तुम समय माथा पामे सी इली तुम समय चेतो दुनांग जी मापु पुरो चेतोंग थुना का प्रेके वीडियो लोंग दमे थांग मे कार्डो